Pamirsa ring sejeroning nambakin pengelola COVID-19 Dinas Kesehatan Dinkes Tabanan Rauhe mangkin mendalang pewarah Majeng Krama. Kepala Dinkes Tabanan DRI Debagus Surya Wirahadi ngulengang indik membuatnya ne ngawi gunayang masker utamanya ne Majeng Krama sane sungkan. Gunayang masker, Surya Wirahadi taler nyarengang krama sani durung yang vaksinasi, mangda digelis ngelaksanayang vaksinasi ring rumah sakit Tabanan. Ya diastun Dinkes Provinsi Bali nguningayang, wenten 16 kasus positif anyar, Surya Wirahadi ngejantenang yening kantos mangkin, durung wenten kasus positif COVID-19, sani kepanggih ring Kabupaten Tabanan. Menjantan Rumah Sakit Singasana Kecamatan Kediri, taler metaki-taki melarapan matutang pasien miwa pengunjung rumah sakit mangdane ngangke masker. Utamanya nih sani madwe sungkan dekah utawi pilek. Indika inucap kawedarang oleh Direktur Rumah Sakit Singasana, Dr. Inyoman Dodi Setiawan. Kawawahin taler petugas screening sampun nyakayang piranti inucap ring genah ngerancing poliklinik. Puspawati Bali Pos nguningayang.